Abusia na esem a Manasseh the world changer akati a wodire ma kire se kamye koye se ye ba na Reverend Obofour ene na yere party a ene ne entitia na ba brofo be kan divorce na kire se e wo se Obofour na Reverend Obofour o tintam ne ntoma ye na obopo ni ye papa efise awija ya ana na yere Siara ede brand efise Siara enya brantie bia ono so ga na memo ha se de ne o se no Reverend Obofour kura na kire se Manasseh kraso chirima mane ha mane kura ha ne ho fa entokwa Reverend Obofour kura ene ne ko na ba na wa party a anu dia ko ba advice se abronta se ono Siara enya no ananka onko na onko fa no Manasseh the world changer e dey expose so bebre e dey abetudwa e dey afa Reverend Obofour ene na yiri Siara o ma wawe ho nsem ne ho ye beko ne yakotie number no e 054 8302985 ni na e University Foundation friend no na woni no ending komo e fanfa woni bi ejan kama browa ene ehosia yenko na yenkotie Manasseh the world changer bra na wode Queen Siara ene Nigeria nikunu Reverend Obofour ehonsema Tvgh wo bra na wade no kura na yiri nyantu kwan medi kan be breaking news maamo se kwa Obofour yire no wo wie sika bia ma ye de ye pipesa ma no na odene ma ene ni nua e betu kwan akọ US na odu aburochira awale no ebegu me na me ba ebe kae me na me be breaki de maamo me na me ka kire mo se Ghana fo ebe kae a kwa Obofour me ka kire se na yire Siara ebetu kwan okoye me so oba ni dura awale ni begu me ne wo ka se ejakase da kwa Obofour awale mu dendendende a Siara pre awale jaye kwa Obofour ohun se Siara no ohun se wodi na dibone a che ohun so de na ye niam bebira che ene wo pa kwan bi so no no te awade yasi na na makus di no makus okumase me kire makus na wode kwa Obofour kra uni makus no otoka anyina ma be ma no na Siara beba be fa makus ene na free kumase ene makus akakotena US kwa Obofour me say waware no Siara we jawo itintokwana na ne kunu nyina jai na mfa awade ni egu awade no egu ano no oba ne si wontimi biem we di nani a che wa hana che we di ma de baba so amana wona we ni to na ehuo se fom enso komu ayare enko a wasesa ma ho yade ahodo na de kogu ni so na ode nam etino me ka kire mo se asem kese nam kwan so a eba na Siara bawbra yiwani jiwani US na wadru no kwa Obofour ntumi nya wo hwe na nya wo hwe kina bawbra na jiwani na waya ade enso se waya ade pa se e baabi a wote na fie no fa wodea untu ne na watu kina wona nkura ne ntena ho Ghana so de memma biem ma Ghana biem ubeba na uba be bodogi na wasa akọ uba mama makusa bodogi makwaku ni ahyewofuo na wodi omo na bawbra yes obi ba nyankopọ bode kama ona wotie mpana ho asem wofo so ama baba weide mpane yakọ wura na to am yehuhu ne to am na ma why say di bo adan na mo hankrofo ma sa tena mo hankrofo ma sa why muti asem bi abranti fu yaka na mo ma yenko yere mo ma yenko mutie Nkwasen se me pese me chiche se mu na nkwasen se audio ndie yese akom asem no wo German for police phone insina pese be kam asem na na pese be kan enti se o fa wo na ka no baga na no mo so be din kwase asem kama vuda no mo pese asem be timi abobia baga na kama vuda no mo pese no na so be ma boka okay ube willis obi ube kune no mase wa approach le maybe o na hakura no obi de kokota na godio say o defend defamation of character sure abrochire o magu kranke say the make a man want to ana ba say me di Manasseh ateme ade o makasa o de say obi a makasa me person be ya bia o say ti de a wo ya na ntey why de amen kan say na frustrate say
Yankopon say you be free one man na be kasa ma Yankopon. Okay. Wouldn't do ku Moses. Wouldn't do ku Moses. Wouldn't do ku Moses. And Yankopon na ku no. Okay. Oya so the Bible. Okay. Oya so the and Yankopon ka say we no be who can so my name. Insio. When I'm kind. To kind Moses who will. When I'm kind. In Sabia, who are you no? So who say Obinya, who na bet nya ending. Mamma make I want to say. Yankopon bet me come free as it. Say me nyana sa makoje do the yard ya. Yankopon bet me for 2 seconds. And I want me. Obit me. To na want Germany I will Jimmy for kwasi ampe say oh bet the atom. Okay, say me na me one akokoro for baby flame. Who made it no? Who made it and then it will be so perfect. Hey, and your number coin. There be uncle baby I okay. Uncle baby I should have a vampire IPT. Okay. Because you have a vampire. That's a kind of party and come up, baby. What do you say? Manasseh say, I made an hour and it's not 12 years. A rumble for the man. William say, I want to go from the winning, Obinim, go from the winning, and winning ending Obama. So what I mean, reality. Inti atro say Jimmy and I are canon, young as a menu, Sam Manasseh. What I want to say that. Who see how for them are not the abbey. Who see I send me a virgin, me now feel piano. Inti. And Professor Ancosia and see Miss Crada and Cofibita, Saquasia and Seno. Mamma, come out and can't pass them children. Saquasia and Sena, Jimmy for the Pabia. When I say, sorry. Hey, Jimmy, or two way. Bema Jimmy Phobia will be as be and what chance I call to way. Yakase obia wo bajimi fo a ne maame the most useless woman a wawo the useless son e wo wiase Romeo se wupeo me se wo yire no kwakubofo ne di na no de ne ma wo na ade a Romeo ye saga bi na ye friend na adwa oba adwa no obi bia wo me WhatsApp no su bia no wo me WhatsApp group no mu a me de ade bi sande mo hwe ga ne twe Romeo ntibisi me gu krofo ani masi ama me wiam de na ya ase de be ka ho wa wo me WhatsApp group no mu bia no me fa de we send na hwa de wo WhatsApp group me de ma wi a share man krofo share fama enkrofo na obia enya bi na onhwe mbese me ma Romeo ti ase se wasi ne buso obi odi me begimi a me na hunu se me ye friend Manasseh the word changer yes hey, get we. Obi our platform no so be am de ma wa na wa share. We am from microphone messengers. Mo from microphone messenger. Mo send them mo messenger nyina. Na obi anya bi hwe. E me Manasseh. Me na me your friend Manasseh the word changer. So me see me we na me buya. Ma see me buya na me buya. Obi awo the changers group no no. Mo hwa de bi. Na mu wi am send microphone messenger mo am wo platform no so a mo wo Facebook mo send microphone messenger na obi anya bi no wonhwe saage ya oda we fe na adwoa de ande Romeo na ko ide am de send mo WhatsApp sisi ano Romeo na ko fa sa akora we say don't send me hello me see microphone share me pa chopa bro send me I can't do it all pa chopa etino wo am de send group na wo mu no send fa koma obi bia no nya bi hwe na mi wi am de na ya so de ba be send mo asa okaze I should send it to you. Do I know your number? Should I said send it to you? Say mama yen koye ni ma utie me Romeo yo siwe be ma kwagiri toyi ti bonkoso bele tombele we be ma we be mo ntumi nya adwuma emfa sika enhwe wo ba na kwakubofo ne di odi ne yire ne na ahye Romeo no onte ase no Romeo me hu me wontimi gina manim I am handsome than you yeah wafu adwa se de bosomachi wi never me mentesa hu me am a nice guy than you we gina how work say I say believe I can say believe account I say believe obi a woni believe but wa wo send the number bi I can't do it I'm doing life we send the number I send the kwa you see I say believe na can wo
but your mom WhatsApp group no mo Facebook no mo share man crofo mo messengers ai yeah man ya yinta kam ya de tin kata again ni twa no so kakra na me de sande mo kam yi wa life sa Romeo ya na kofa sa oba adwoi am de picture na de twa sande me WhatsApp group fuyi wode koma wode Romeo de ne kokoma omo ni brother samede omo koma kwakubofo ena kwakubofo kwedi akrai omo wie ye kira sem bebre sa na ya asi onam ho ye na ya asi ya so na Romeo de ne ko ne Romeo ya ye connection ma owura fo na me di picture ne ba na nkrofo ye dede no owura fo ne ye mienu na I will explain it me explain ya mamo pa na obi anya botre mo fa ncheme owura na me di ne picture ba na o hye suit black no aha won ne de eye Ellen White ena okodi no ne ho ba asem wono kra ne ho asem kra de sa chen me sisi wonimu a enka wankoye interview wo hini David ho sa boy na friend wo wura no se wonimu a enka wankotra wo hini David sa ko Jimmy fo no sa Jimmy fo boy no to wonimu nyansa ni di kra wonimu twiro no sa nkwasia be ma na no so nsuo se boya no enka wankotra wo kra nkoye interview because me we din kwasia sa na ho asem wo ba sia na ho kire wo it my brother me catch you say come on tum and went to me aha sa wo kra de Ellen White oye movie kra woni ni 70 pictures abba manim no na wakwa kra de ade me be yo kra expose me be ye wo no e chen bibia me na me catch you ewurade wo de munim se ma wo hodia hwe sa koye otiwe frofojo a osiwe fofo why say belu I say boy adwo we osiwe ade fi pro ye osiwe sa be ma fun we o mabusuo man kama poison kama kuno kwa osu ni mfa so obofo na adi oba ma wo asan ware dia ma wo social media wan na ehu bie obofo na ware ma wo utu untumi nya adwuma ntisika ware wo ba da unni abrabo papa bia bo wo wiase unni adwuma ye wo ba wiase trumpet na wo bo uwia ni ama 20 cedi ama 30 cedis na didi eti wo be kisi nkrofo tru ma da ni jimifo wo wiase saa ena oba jimifo and ho stretch mas asa na nkwasirefo table so oyira hamu eche na nkwasirefo table so sa adifin na nka hwan na obofo de be ma no aha atiaka so obi ampe ena obofo se he ma wiso awie na wo ha me ama me fa de ma jimifo yi we jimifo me fa de ma no ena obofo tam no de ne ma se Romeo mama wo ba na nkwasirefo table so na hamu nyina papa ise bibi no wu na betia stretch marks agi ne hu nyina fa me de na ma wo ne hu senchore e chen Agradaa to ho me de ne ma odi na ware no amia ma ye bibia ma na obofo ejina mu e na oye bibia na ode ware ma wo o ware ma wi no so hu ntade enye unni ntade na sema tishika pa akwakotofu sukura de ama wo na wo wa hye de Davida me ntade ama hye mutu mfifire no eti Romeo ba jibi na hye o hye wi na odi birika akotena hene ba wo onim so wa dress ohu ani wani wuo ohu ani wani wu ade ti Ghana ene ohu ani wu ade ti wiase ye kasa mema mu nyina jimifo a ene sa koyi otiwe ye ka be makwase ene sa ko otiwe obi a otimo da mpa so dwonso be ma kwagiri twa otimo dwonso we ye nipa obi a wadwonso de enwonso yare abakwakubofu ho wontimi amfa ba efu nku ansa wo yade besi ne woda so dwonso wo maame ayewo wo maame wase wabrabo etisa koyo otiwe die wonye nipa bi yeso kasa kura Manasseh ha me ho aha oni papa sa metwa so sa de fi we na kwakubofo tam ye no de ma wo se je na ware no na obofo de ma wo eti wu ye nipa wo se wo no me Manasseh kura me ha me ho one day da aha Stacy Queen wo video no wa ho wo twa no aha obadwa no twa no so Maggie Smith we say stop this for kwase free akọ I should stop what auto phone any data mama Maggie Smith says stop this and for Jimmy say free me page so akọ abehunu kotu mafo sie woman desire for be my other way tibonko so other way ana we ekofa no a one ne nam
na oba ba ma di no akwakubofoɔ no ho yare bebrebe wadi oba wi asande oba ma wo na oba yi udi no hede wafu aye wa untim no ne wo otu ohun nsuo nye ohun nsuo asɛe wafu na adoa yi asi abo udua usuo wa honhoro wa honhoro asi ehuto ade asie kwakubofo no wadi gates asa boy we osu efe no Romeo yi ono na kwakubofo bo ne pa mane di efunu ekosi medwa asore owie ye na efunu no hante na ono aba abonte no obe confirm say ane ono na di funu no be si ho na owo ho na o sheda na wan kan kire medwo sa boy we boy we ene kwakubofo bo ne pa ma omukọ wie obi funu omukọ tuatua sika efa efunu a wawu fresh edi efunu no be si medwa asore ni be gu medwa anim ase eti boy we Obofour yusu no wie ya ohun se boy we ye jimi no betuma yusu no e de na di nkwase adwuma no e na o se na wo amitum soma ma akọfa funu ba utuo ni de ubedi ma di wo ba wie de na ma mata de so amehya amempa ametu guo no je na hye eti we otu onye nipa bia we wonye nipa bia o se wo kasa wo social media obi kura tie ne ta na wo he jimi a wo jimi o se audio ni de eye se bae na mutie ni nsem ni bia emetan cross ai na yas no efre me se bra ne se ore ne beda ofese odi no edi se nya hwe ai wo hu se nya hwe na kakwakubofuo bedi oba de oba ma so nje no ware no asie kwaka aso me ne neti krofro wo no anyone that one krofro me so yire wo ye tutu ni akwakubofuo ne di no na Romeo de ne ma wo upa wo yire no mfa kosua ene snap emebodua se kwakubofuo ndi ni da ne twempro me se wo yire kwakubofuo wadi no edi no eno wi ode ne ma wo se wo yire ne se kwakubofuo ni da omfa snap emebodua na mo meka de enti a Obofour ye wedding de ma wo beka de enti a kwakubofuo ye wedding de ma wo Romeo ti bonkoso be ma kwagirito be ma jimifuo se ti sei wei bisia ma hwi wani so ma wo nsori bi onye nipa ohun se bo fruit adi fiamu abi etese we mo me komanim etibi de adi ambeka kire na ne se mesi obi bia wo bia send the messenger tag nkrofo send it to messengers wo fake account bi so a fa ubetun dia post to comment section omo block okura yahwe fake account ubetuma bie fake account na wo dia ba comment section na dia tum obi benya bia hwe obi benya bia hwe pa okay yeah Bastard or say I'm working on it. Thank you sir. Manasseh work on it. Na mo fan tutum pa no bi anya bi hwe mi wi am de na yas so twebe sande mo mi si Romeo person we jimi a I would memen who say yes your friend Manasseh the way changer asia boy mo ni egu me phone so na yas twe ne tan no etwe dada bi eso dwene ade fi sei eti musra mo obi bia ba kwato sa akwa jimi fu so kasa bia mo se we we ti bonkoso onye nipa so bi kura man attention my yanim na yenhwe the second video of the day but I saw let me shut up na no be ka sem bi kire mo wo poster bi a Agya Nkuto ebeyeye na odemi ya me father eto so na me hwe program na me hu se program na Agya Nkuto de papa ne beye no very very disrespectful why afu obu ama papa no entino me tenas because the ma program no bebo tugu ye kra ne say ye bo enema fia mo ye echi enema tonton enema de hu ye nso akotemfu ndaka be si social media ehye no me si Agya Nkuto ho o ba bi e fe ne se pena se ye Agya Nkuto ba me si enema me wanka me de be gu fo mo ma Agya Nkuto nka de yembe hye no ade bia no na ma si cross etino me skasa me yeso de me gusu ye eti me bo kokko abusia ha attention TV so make us say on subscribe here e wo YouTube subscribe mama on like here so like comment and share you could pay so e wo Facebook and so follow like comment and share to be the first to get the videos in the picture e ho no monos no notification bar no e fa e mama attention TV we inspire you more macro.